Ya haleluya, reka dushime Imana cyane kubw'urukundo rwayo rutangaje rwabanye natwe kugeza ubu izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Ndaramutsa cyane abantu tubana ku mucyo w'isabato. Ntabwo duherukana ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu dufite amateraniro yo kuramya. Twari turi kwiga ubuhanuzi bw'igitabo cya Daniel. Kuri iyo tariki ya 30 rero nafashe urugendo nkuko nari narabivuze yuko nzagaruka mu gihugu cy'u Burundi tuje mu materaniro y'ivugabutumwa. Imana yaranyoboye rero ingeza mu Burundi amahoro. Kuri isabato yo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa karindwi nateraniye ku rusengero rwa Musagara, ishengero rya Musagara, hano twakoze ubutumwa mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Ndi kumwe n'abana b'Imana rero basengera kuri urusengero kandi bifuje kubaramutsa no kushima Imana yuko yaturinze. Baradusengeye cyane, twafashe umwanya wo gushima Imana cyane mu rusengero yuko Imana yabanye natwe, kemera yuko bikunda nubwo hariho inzitizi. Imana yacu yabwa icyubahiro cyane. Mpagararanye n'umukuru w'itorero, Egide, abakunda gukurikira umucyo w'isabato muramuzi. Mbere yuko muhari ku ijambo reka mbanze mbaho intashyo. Bano ku mucyo w'isabato barabakunda, barabizi abenshi yuko ndi hano, kandi hari n'abagiye bampa intashyo nk'abo dusengana ku itorero ry'Iremera. Bakuru bamwe barambwiye ngo nzabasuhuze, reka mbivugire imbere yanyu rero yuko nagejeje indamutkanyo zabo hano. Ndabaramukije mu izina ryabo. Hari abandi bantu tubana nka Eliezer dufatanije umucyo w'isabato, ari mu gihugu cy'Ububiligi, nawe arabaramutsa cyane. Nawe mwakira intashyo ze. Hano undi musaza ubakunda cyane yitwa Papa Eritier Leonard, ari mu gihugu cya Swede, nawe yampaye intashyo. Namwe muzakire. N'abandi benshi umuryango wanjye mu buryo bw'umwihariko, abamperekeje nza bose nababwiye aho ngiye kandi bose barabaramutsa. Abenshi muri bo bategereje kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo kandi barabatashya cyane. Ngo mukomeze ibyiringiro yuko Kristo ari hafi kugaruka, tuzajyane mu bwami bwe. Amen. Rero ndagira ngo mpe ijambo mukuru w'ishengero n'undi washobora kuba hari icyo yakwifuza kuvuga kugira ngo mwumve ijwi ryabo babaramutse nanone, ntabwo twaduherukanye. Murakoze cyane, na cyane reka dushime Imana kuba yatugiriye neza maze tukabona nk'ibi byose turiko turabona, tugasura no kubona duhumeka imwe muzabariho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Mu by'ukuri natwe turabakunda cyane abantu mwese, na cyane bari muri groupe umucyo w'isabato, mwese Imana nibahezagire. Amen. Jewe nkuko babivuze ndi mukuru w'iri shengero ahangahe Musagara, nanje numvise ntoreka kugenda ngize icyo mvuze, na cyane nshimira ukuntu mutwitwararika n'ukuntu mutwitayeho n'urukundo Imana yabahaye. Yesu wacu nabahezagire. Amen. Abagirire neza, na cyane umutima w'urukundo Imana yabaremanye. Mu by'ukuri ibintu ntibize biherere ngaha ku isi. Imana ibibaharure ko nk'ukugororoka muze mushike mu ijuru kandi tuze duhurireyo twese turi bazima. Egome jewe rero nkuko rompagari ishengero, abantu bo ngaha bose kwa rino shengero mu by'ukuri barabakunda. Twari aho igihe twaherukana twaragize ubwoba cyane, twumvise yuko imipaka bayugaye, tukiyumvira ukuntu twabanye neza n'ukuntu tuzosubira kubonana, twumva tugize akabonge, turabura ukuntu mu by'ukuri two kwifata. Twarababaye cyane mu by'ukuri, ariko nongera gushimira Imana cyane ukuntu yagize neza, namwe twadusuye kubonana. Imana nibere gucyubahiro. Amen. Ego rero mwe abaha bose hakwishengero kuri torero ryacu, mu by'ukuri barabakunda kandi barabaramutsa mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero
Imana bahaye uwo muco na cyane cyane wo gukwiragiza ku isi yose n'amahanga yose n'indimi zose. Imana ikomeze kandi ikomeze kwibahezagirira na cyane cyane aba benshi tutabona nk'ubu Eliyezeri n'abandi benshi mu muryango wanyu tutarabonana, kandi nabo turipfuza kuzobonana kubw'izina ry'Imana. Ego namwe turipfuza kubabona cyane, kandi n'ukuri mwumve mwicaye muguwe neza. Mu by'ukuri turi ku rugamba rwa data, ubwo turi mu ntambara ya Satani n'Imana, kandi twimije natwe kuzoyitsinda mu izina rya Yesu. Amen. Ariko gituma rero twizeye neza nubwo tutosubira kubonana, ariko turagomba yuko tuzobonanirana cyane cyane turi imbere ya data, dushima dukenguruka izina ryayo. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Egome jewa ahanini nashaka yo kubashimira na cyane cyane abari mu ino groupe umuco w'isabato. Mu by'ukuri inshingano Imana yabahaye kandi namwe mukomeza kurangura, mu by'ukuri ikomeze kandi Imana ibaharuke nko kugororoka. Na cyane cyane abandi benshi bari mu mwijima nkatwe bataragegwa ku butumwa nkuko natwe tutari bwagegwa ku butumwa, bakaba nabo bari mu irimbukiro, kugira ngo umuco w'isabato ukomeze umuco wayo umurikira abo bantu, kugira ngo nabo bave mu iryo rimbukiro baje mu mukuku w'Imana. Kuko dusanzwe tuzi yuko umukuku w'Imana ari umwe gusa, kuko Kristo yavuze ko atamikuku myinshi azotwara umukuku umwe gusa. None namwe rero ko dusangiye umukuku umwe gusa, abandi bose nabo bari mu irimbukiro, nabo baje mu mukuku umwe. Hama Yesu nazaza mwese tuzaduhurire mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Yego murakoze mukuru w'ishengero. Hari undi bafatanije hariya ku ruhande Lodge pepera abantu b'Imana nawe afite icyo uvuga. Yesu ashimwe. Reka je ntaco mvuga no kubaramutsa gusa naco mfise mvuga no kubaramutsa. Ndabashimira kuba noneho ibyo twasengeye iminsi myinshi no kubyo twipfuje iminsi myinshi byatugezeho, tugasubira kubona namwe ne data Eric. Mwagize neza kuba mwaremeye kumuturungikira nawe kuba yaranvyiyumviriye mukamuha uruhusha. Imana yabwe icubahiro cyane. Amen. Nk'itorero ry'Umusagara yo turashima. Hari naho ngira ngo bo batanyumva neza canke nitwa niyo gusenga Eroge, sanzwe ndu umukuru w'ishengero nanje rya Musagara. Reka ndabashimire, nta kintu mfise kinini yaco kuvuga atari gushima. Imana yabwe icubahiro cyane. Ntabwo naje jenyine, nazanye n'umutama, ni papa wanje wo mu Burundi, umusaza niwe nza nsanga, twaturukanye mu Kibitoke, nawe yabasuhuza. Yesu nashimwe. Reka ndamutse abo turi kumwe kandi ndamutse n'abatwumviriza, abari hafi n'abari kure, kandi dushimira Imana nkuko bagenzi banje bavuze, yakunze ko aha hantu havuka ishengero kandi ikaba ari ishengero rikura. Imana ihabwe icubahiro. Kubw'ivyo rero abo tuzi nabo tutazi, haba bari mu mahanga, nabo tubipfuriza ko bogera kuri uyu musozi kugira ngo arebe igikorwa kiriko kirakoreka, kandi kubw'ubuntu bw'Imana izobikora. Hanyuma twongere dusenge kugira ngo igikorane kiriko kiritegurwa kuba hano hantu mu kwezi k'umunani kize gitera imbere kandi kizana umusaruro, kugira ngo irishengero risho gukomera mbere ribyare n'andi mashami. Ego kubambona canke kubatanzi, nitwa Ndikumana Ismael, mva mu Kibitoke, ni muri commune Rugombo. Uyu munsi rero tukaba twigereye hano kugira ngo turabe uko ishengero riko rirakura, kandi tunareba aho imyiteguro igeze icyo gikorane cy'ukumunani. Hanyuma mbere tushobore kuja ku mavi dusenga kugira ngo Imana nyene amahoro yikorere ibikomeye mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire rero, kandi n'abanyicibitoki barabatasha kuba ari hakure n'aba turi kumwe. Ego ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kugwirirana, kugira ngo nkuko abandi bavuze igihe gikwiye kigeze tukaba twakiri mu buzima cyangwa Kristo akagaruka, duhurire ku rurembo rwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Nkuko umutama amaze kubivuga rero, turi hano kuri uyu musozi wa Musagara, twaje kubasura kuri tariki ya 6 z'ukwezi kwa 7.
dufite ivugabutumwa tuzakora mu kwezi k'umunani ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 24. Ni amateraniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2. Naje nje kubabwira yuko nageze ino no kubaramutsa kuko nari mbakumbuye, kandi nabo bifuje kubasuhuza muri uyu mwanya kugira ngo babishimire, barabakunda cyane nk'uko natwe tubakunda, babyivugiye mwabyumvise. Naje kare rero kubera ko mfite irindi vugabutumwa bantumiyemo mu mujyi wa Bujumbura, ariko nabanje kubana. Ubundi amateraniro yatangiye kuri no Sabato yo ku itariki ya 6, ariko nzahagera dimanche kubera yuko abangaba nibo primaire, nibo bambere twagombaga kugeraho. Turabararika rero kugira ngo nk'uko umukuru w'ishengero yabivuze, mufatanye natwe kubwiriza ubutumwa bwiza abari muri iki gihugu cy'u Burundi. Mukaba mufite umwanya muri ayo matariki, turabasaba kuzabana natwe. Abari kure namwe mufite uburyo bwiza bwo kubikora. Ni ahantu hakeneye umurimo cyane, dukeneye ibitabo by'ivugabutumwa, dukeneye ibikoresho, nta muriro uhari, nta gitoro, n'ubu ngubu kiracyari gikeya, kirazimbye. Ibyo byose dukeneye yuko mudufasha, kandi turabararika tuzi yuko ubwo mwatwohereje n'ubundi muzemera yuko bizakorwa. Imana iduhane umugisha. Amen. Navuga ni mu pepera abantu b'Imana wo ku mucyo w'isabato, ubwo naho mu kwezi kwa 8. Imana ibaheza. Amen, amen.